A još jedna stvar, na početku drugog dijela emisije, dakle nakon onog našeg standardnog poetskog kutka, dobit ćete na poklon 2 knjige. Pa prsti neka budu blizu telefona, budite uz telefone jer ćete dobiti 2 knjige na dar. Sad ćete vidjeti broj telefona na ekranu. Čini mi se 060 88 2244. Prvo dvoje koji nas zovu dobit će knjigu na dar, ali morate doći na Jabuku TV, ulica Grada Vukovara 68. Evo, kao što vidite, ta knjiga zove se Zatočenici vlastitih misli doktora Aleksa Patakosa, koji je napisao tu knjigu zapravo prema načelima Viktora Frankla. Vi znate da je to poznati neurolog i austrijski psihijatar koji je preživio holokaust i koji zapravo govori, njemu je praktički, misli, majka stradala u Auschwitzu, supruga u Bergen-Belsenu, otac u Terezinštatu i tako dalje, a on je to sve preživio 1945. kad je bilo oslobođenje Auschwitza. Tada je on zapravo govorio o tome kako i u najgorim situacijama čovjek, dakle u najekstremnijim situacijama, može i treba zadržati optimizam, pa ako je njemu uspjelo, onda da. A Aleks Patakos je zapravo po načelima upravo Viktora Frankla napisao ovu knjigu. Mislim da imamo nekoga. Halo? Dobro večer. Jel vas zanima knjiga, dakle, pretpostavljam? Pa da, ja bih knjigu vrlo rado. Ovako, onda vi ostavite svoje podatke u režiji i knjiga vas čeka na porti, dođite bilo koji dan. Imamo još jednu knjigu, a ovaj drugi poziv molim režiju da preuzme. Samo sam zaboravio reći, dakle, da je ova knjiga Zatočenici vlastitih misli u izdanju VBZ-a i da, naravno, osim što smo mi sada upravo podijelili 2 knjige, ako vas zanima ona, možete naći u svim knjižarama. Reći ću vam da je ova knjiga Zatočenici vlastitih misli, evo još jedna je ostala, tako da možete još jedanput nazvati na 0608 822244 i sutra već doći na Jabuka TV, ulica Grada Vukovara 68 i preuzeti svoju knjigu. Pa Nova godina je još uvijek na neki način, a sutra su i Sveta 3 kralja, tako da evo, zašto ne bi dobili nekakav poklon.